Ginong yalam kai hinyau trap Aceh National Movement HANM haga chitrek uyayong arhajar arpusau. Kili ujor ke jahar persya ayunong yalam ka Coordination and Welfare Committee CWC Ugopal D. Ubala persang manuan ra kajingi perjat bendriau na kajing jahak arpenyau trek uleber arhajar arpusau hai chamati. Laban kerau hang ni bau nong yalam ka CWC Ugopal D ula kenok badegit khot ka KSU. Kibala peniap iki arngut kibriau ki bamde ki khasi hai chamati ha ka arpenyau trek ubenai leber. Habakran ikilat patai kubor Hasilong Press Club u Assistant Secretary uba Raiwan Sotun. Ula ong baka HANM ka penrem jor ke CWC kabal kena baka KSU ke dan keti hakaban peniap ya ki arngut ki breu ki bamde ki khasi ha ichamati. Bad halor kane ke HANM kalau ujor ke jahar persya ya Ugopal D. Kue kalau kalau saya kapan di saya ini hatu kini samu di kota Sumba le tak kamu tipu saya di sini ada. Berkue kejing clear lah kasih di dalam leba hakapor ba kejing siap penyap jumlah saya. Nak kalian berpikir sempat malam kita kalau kemudian kita kipreu para tu ni kubal di ula pilih tu dah baru kita berpenyap itu supaya keluar dari. Henry, habang kumasusi ba kalau ba kani kecik tu jumlah kubal di kalau ba kecik event kecik mood berneutral menurut ya kari itu jumlah ini kani kalau pasal sa ki barjala hamtam sini komedi jumlah kubal di kalau ba wat bahaya jumlah walau ba kari si kerja aplikasi itu terhadap kerja pati Henry kani semua kecik itu yang saya kalau ba ada su jo ada susuk sa akabring terhadap subamino terkasai mengekam beneran dokumen kumtai berkueru makanya jangan belar persen akan saya ba rajai ngejat perlu rajai kamtam ingin khot ki isu belar persen atau galang wala dadi ngayap wala dadi berarti asam takrin perlu nikloy oleh kita tadi kentini bat nakalang ko ba di percaya ngay pun kemudian percaya ba Kira kita ikut dari isu kipiak ini ki anu ki padala ki boybir boyha ani jela kami kakai isan sing baru sujud buta maka bisa kaji kepak asal golong bang ini bukan di persisa kalau kini kebeta balajai ikut sama terbeliau dalam asal amsalnya asapet seibul kam Mos data kabawanra kabawangkumde to the President General Secretary Khasi Student Union subject killing and beheading you at any time. Tingin puli yang ini in detail hari ini pek yang ini batok killing and beheading you at any time. Hatu suruh hapsi mungkin ini cakap tiru killing and beheading you at any time. Ni nak kalian juga sen ni pancur ya police department but ya government of Meghalaya but the government of Meghalaya should hunt down these people, identify them and bring these people to justice. Kemudian kami kebesuk macam bernam bersit yanur belum kedua kata warna dan kata uru beli kaan kata apa kata kaan lecture kaan kem susah sih yang yuno warna dadai kisek tiba kumno warna dadai unong yalam upa kumno ru nada dan kanu bentak dai macam bernam bersit yano klem dan ginu rem. The happy day magani ngakwa pan om kumi parasna produk persnam ni di omba wei ki mandal ki bawar hang ni hapori jungi ki mod ban penting ban persmi ini kim tip bagani ga kendau ga siap kabadon kabangisong isa mata ya gani ga kendau ga siap la ai su bhado play ini bangin song bangin im bangin sa ni hakilong suwa ki man suwa ki jungi bat kadai ga bentak ki jungi pat mata bangin dia ta ya kadi kendau siap jungi kenang bangin lap pada ban ai hak peteng depan sawan na khot ngai weri kena semla barok bagi dai banlong baridi dai banlong baridi panyakun panyadai kendau siap jungi wat juwan ko gi bendar hang ni hapori jungi ban penting pensmi ban penting ko pan ini namarba ngin yakun panyadai ya kepri unyotrak takaan Dagabor, buat nak senang dulu imsalia, penyadai yang kejat mendiu kejungi, penyadai yang kena siap kejungi.
Nak kata kadau, bantom ye kini isti kum kani, ban berngem ye kinong yalam jog ki isu, kadai ba berngem ye kajat riu jungi. Nak kalian jog sem H&M kekeren dak basai. Naik te petrol hakading yo kaplo ke pertai barok away. Kekeren sai dak basai ngan buk yang sai sisien. Naik te petrol hakading yo kaplo. Ai bagini ke jinja baja apa hicamati on pendek daki beliau jongka an ki bedai hok ban pet ya ke hakamnya ya ke im sok ke im san apa ke jala joni om dei mencuan batai dan menur ban pendek jauh ban pen kelumar ban pen sampriang ya ke jinjok ke jimpra apa yang kejat pendriu joni bat ki bat kejat ni iet yang kejat pendriu jolajong ni kuat ban ya dai yang kejat pendriu jolajong ni ya kun persa ya ke sokar ni bor ya ke sokar na kapor sa kapor ban chnai ya ki an ban chnai ya ki lat ki lenti ban ya dai yang kejat pendriu om ban nek ban torsor ni ban ban ben ya ki wei pat kejat pendriu laju om barbor ya ki wei pat iklajat ki badan ni if you want to live in the state of Meghalaya in the Brio Neutrap live in peace. Be a law-abiding citizen. We will help you and we will protect you if you are a law-abiding citizen. Burom yang sentimen jogi brio kibadon hakni kecaka mentah. Kata ya brio joga brio nyotrep ngin burom lang ibi kumjo. Andre ban i yakini kita kisien ban punjat ban pra ban penhuri hura ya ke imsuk ya ke imsan hakni kecela narlian joga seng H&M ngim nom alat dalile.